whatalo whatu ile malei fua mai o le atunu ile nei tae FOU I ia le lofa ma le anga le leo le tua ua whangu mai lau tau soifua mai le I tō whanga o le pō ane pō a le nei o tātou au lia le nei asa FOU I le lofa ma le anga le leo le tātou matai sili whafo I ai le vi inga I lana fio I le noa le nei tae au se tātou te talo le li ielo mātou o tua mātou te vivi I ma whawhitai ai lau fio I loa lofa ma lo wanga le lei e mo moli mai ai le soifua o loa tunu ma lo mātou wola vai vai I le nei tae au a ma te leo whaiwa ma tiute o le nei foi vai aso mātou iai le amatanga o le nei māsina FOU māsina lona se fulu o le tausanga o le sāwalinga sa tumu I whawhita auli ma lui tau se se vala au ma le loto mau lalo I le nei tae au a whio mai le li I tau tō lua lo mātou iai le amatanga o whiau ma tiute e alai le tāpua inga I lau fio whātasi mai alai lo nganga pa ia e manui ai mea uma mātou te whaia e alai le swafo Iesu la mātou te tālo Amene o le whasinonga mo le upu FOU I le nei tae au ua maua le tusi o Galuega le apostolo ma tā upu wha a le whai upu e tolsu fulu ma le lua se whangata I le tolsu fulu ma le fitu au te whia faitauina le whai upu e tolsu fulu ma le lua e tātou te mawhauwhau whaleanganga iai le nei aso whaafonga mai au awhionga pa ia le tātou wali ua tasi lava le loto ma le manatu o e whātua tua o malava ua le whai mai fo I seisi ua le whai mai fo I se tasi I seisi ana mea o lana lea a ua tū tele a rātou mea uma whamanuia mai le atua I le whaitawina wana whionga pa ia tu maulona vi inga I o le whaavavau lava Amene o le Manatu Autu o le nei aso e tusa ma le whasinonga le tusa whaitawaso le kāle sia wao o le soifuanga o le ola mativa Making Poverty History soifuanga o le ola mativa o le mativa o se tasi leo o loi tau silio na onga o le nei vai tau o tau soifua ai mo mātou wola It's one of the greatest challenges of our time tala noa le mativa tala noi mea wa le mawhaio na iai e whaamalia I nai vaenga tāua o le soifua o le leai o se tupe o le leai o se tāu mafa o le leai o se vai o le leai o ni fale no nofo ai po le leai foi o ni sotanga e ai al manatu maualunga e le te tau na va ia teimi I to tonu o lo tanto usio manga I Samoa nei wai toful tangata malona fasino manga e toful tangata malona ainga e le ai foi seisi e tu fa maunga e le fasinonga wau mai le tu mo I tātou a le vaitau o le tusi pa ia e peo na iei le Galuega la apostolo o se teimi whaina tā teimi e tumul mativa e tau whasoa ai matau tia le mea na tupu ai e peo na whaalia I le vaenga o le tusi o le Galuega la apostolo mtau po wha
Foi upo e tol sulma le lua i le tol sulma le fitu. Ina ua mawhai e le awapo se tolo ma i lato uma sa ngā lue. Mo le whai loa ina o le tala le lei ala i le toe tū manu malo ke riso mai le oti ma le tūnga ma. Lua lato tafi e sea le mativa sa iai. O le fesili pēna whawhawheo na o lato whaia. Lea tali le foi upo e tol sfulu ma le lua. Na mawhai o na whai e la wapo stolo i na ua tasi lo lato lota. The apostles were able to remove poverty from their society by being united in one with grace and love. O tasi le loto ma le manatu o e na whatua tua o malawa. Ma o lei foi seisi e whapeane o a umea ia. A ua tu tele o a ua tu whata sia a lato umea ma. O se vainga mata o fi. Masani i whai ngā malo ma le whatau tonga o le pūlenga o le atunu ma le atunu ina ia awane i yo. Ona tangata anu i se tūlanga o mativa ai le whasoa. I tilo tilo i tala o le tupe. E whai le lei le paketi. E whasoa e ala i economic policies. I ai me tau o fiscal policy ma monetary policies. E whapaleni ma whaai na ia whitau i le whasoa o tupe. Ina ia lelei le me tau o le balance of payments. Na ia mawhai o na whāuau i se tūlanga lelei. Le tupe whasoa mo o loa wina mai a tunu mama. Ia lelei whapaleni ia tupe e totongi mo o loa wina mai o imports ma o loa e mawhai o na export i atunu e whafu. O lea le tūlanga o iai lana tala whasoa. Ia e le toe nama le laina. Ua se vali nei le masina talu o na tāni sā nisi o le au whai ngā luenga le malo. Nisi o mata ngā luenga e peo le whale mai. O whai aonga. E whapea ua le eini tutongi. Tala noa mai foi le ofisa o le tupe ma le whasoa le atunu. Ia ua papau le tānoa. Lea ua tātou iai le teimi ua whaingoa o le state of emergency due to financial constraints. Talo whai. Sa lilo i manatu la tātou iai se teimi e moni ai upu a whale oina le nei tae au. Waso le mativa. A le loto whawhitai le atua. E wale nao se paketi e tafi e se ai le mativa. Wale nao ni economic policies e mawhai o na ave se ai teimi o le mativa. A lewa whamanatu le tala le lei le nei tae au. E mawhai o na ave sea. Pe a whai e tasi le loto. Ma ngā lulu e whatasi tangata oma. Oka se mānai. I oi whai mai le tala. E iei i la tō na iei mea tō tino ua. Manatu e whatau ese. O tupe wa maua mai ai wa watu e whai ai le whasoa le wa apostolo mo i la tō. Tai toa tasi e whatatau i lona mativa o iai. Iai le tangata e ngoi a Iosefa. O le awa apostolo, o le sare vi. E whai ngoa i a panapa, o le wingo lona i ngoa. O le tangata wha mawhana whana. O the encourager. Tangata wha malosi au.
Folinga mai e mana mia I tuai ngā tangata whapea I tuaso whapene. E mana mia I tangata whamalosi au. Mana mia tangata whamawhana mo le atunu. I teimi nei o le mativa. Ai, o le meta awa. Ia maua le loto e tasi. I eisia uo masiona tōlua e. Masani ona whamatala. E mei a solonga manuia aso. Na whapele o le tina le ainga. Oh, that is ours. You know, our business is doing well. Our kids are performing positively. Our friends, you know, our bank account is okay. Ai ao loina tau whaale tonu le whasoa. O na whapele o upo le lo mutua. What happened to your bank account? What happened to your kids? Why is your business performing this way? Ya, o le whamanatu le altala leil tai aole ne. Ina ia sui mai. I le tala noa. Mai le mai to ours. It is not just my problem. It is our challenge. It is not just my poverty. It is ours. And when you are blessed with abundance, it's not just your blessing. It's our blessing. Whamalosi lea mō tātou ni tai ao le atunu pele. Uso ma tua whawhine le tala le lei. A whai wa whamanuia ina oi le tua. Ia matala lo loto. Matala ua au. Whasoa manuia. O le amatanga lea, o le tafi e seo le soifuga mativa. Ina wale ngata ina mafola o talima. Mafola mai o wa au. A wasili o na matala lo loto. Na iaile mativa FOU. E whaisi tu ngā ma le onga onga. O lea ia fiai so tātou tunu. O le mativa whale nganga. O le mativa I le lofa. O le mativa I loto ma mawhauwhaunga le lei. E whawewheo nei loa. Ai faitau I longa o le Facebook. Wawe I ona esi le fiai. Le mativa wa iai nei o tātou tangata. I le tū whale nganga. A le whesiri. Le la unga fai fe au I aso sa uma. Le ai se nu e le ai se fale sa. Toi titi tofu TV I Samoa. Ma por kalame fale nganga. O I tu tiro ese o le tala le leo lo ngalu lue fatasi. Lo I tawina lo tu soifua fale nganga. E le ngata I Samoa nei. Au atu numa mau. E tomo le Facebook ia I la tomo lo launga ina ma fola le tala le lei. Ai hale tu langa o iai. Oka. E ma eu le mativa o tātou tangata. E matua mativa I le whale nganga. E le ma whai o na whapea I leo mativa. A wai loa I lau tau tala. E loa I lau whasoa. I loa I lau wa ai I le isi o uso a tangata. Iwa I te li tau tala maulima mafola. Ai te tau tala maulima I sauni e tina. E te tau tala maulima I sauni e fasi. Pai asona tenei le sau I lunga ore. O tala FOU. Se tamā lua suma fitu tau sanga. Wa tā fia leo. O le whaia ni winga mata ngā malere alofa I siona hafa fine
ma whana uiti, tano whae ni alo le toto. Ua iu iai le tinga le mativa. Ua la ngona ina le sasa o le mativa. Latu no pele. Ala whai mai e le nei tae au. Ma le la ngona nei le au so. Ma apostolo o uruwai toa o le tala le lei. Ina ua o lantou amata mea e tafi e sea le mativa. I le matana o loto. Ma le tasi e le wha moe moe. Nei se mea e mawhai o no tātou whaia ia le lei le soifuanga nei. Pe a whai e salalau. Ai a mawhai o no tātou tu whatasi. Mawhai o no tātou au auna ma le loto mao lalo. Tātou te au sia le wha moe moe. Nioi, sao. Pe moani to tongi pe le ai e la ngona le fia o le loto. Talo whae. Ia, mo i le lei. E le avane le loto ngatasi e tu tongi ei tā lafu. O lai whaatari mai pe meni o le bank. O le ale mea le loto ngatasi e whai ai sa o le lei. A auto sai foi. Ia, e mātou te le tio. Pawa lea o le. Fa manatu ale tala le lei ma le loto maulala. A whaina ma whai e le au soo. Ma le au apostolo i. Teimi o le onga le mativa. Te tau ona sili ona whai ngō fie. I o tātou teimi. Te tau ona sili ona whai ngō fie. Ona o tātou la ngona ina. A whai ole li ina alofa mai. O ia no lua i alofa mai a te oe ma. I whapea foi o nāta nia i lo Soifua. Ma lo vai. E whina ngano o tātou matai. Maua le loto lele. Maua le loto alofa. Ma whai o na mafuta. Ma le loto e tasi. E au mai si mea o le Soifua. A whio mai lo tātou li whaola. Se toi wha manatu i le lalolani. Le soifuanga lea e manau mia. E sa ato le ola. Mo le isi uso. E te whai me oma. Ina ia manuia le isi uso. Ai awale whaia mo na oela. Amen. Tātou te talo. Le atua, le li ie. Lo mātou tamae o fio le laki. Alo whangia le nei aso. Tau tailau fio i wha moe moenga ma tāpenanga o fuafuanga. Nei ama whai o nāta ngia lo mātou vai ma le whatau waa. Lo lava whina ngalo ina i tasi lo mātou wha moe moe. Nei ma whai o no mātou wola ina lo whina ngalo. Lawe se ai vai ngō le ola. Mātou lava o tumu ianga sala masese. Ai ta talo ma le loto wha mau lano le li e. Sei whata si mai. Manui ai whaiva o lo tino. Alo whangia e o ala whai mai whanoa noa malu i tau le nei tae au. Wha mawhana whana lau fio. Ne mātou la ngona ina le tāua o le papai mai o lo wanga le lei. I mea oma mātou te whaia le li i. Wala au ma te tāno ala le swafo Yesu le li ma le whao.